Gilit thing na chana lo thlir thin tu te che bai ule kal ti che thei le kal chia da thlen thei thil te chu bi tung chang chu video an siam to a na chuan kal ti fai na emo kal detox na emo tung chang hian soi ila ele in lama te a kal na tho kal che tur veng thei le kal chia ati dam lo po ina kan mi kal nat na ti je om thei chu mi ta chon soi ila apakhat na masabera chuan blueberry hini blueberry hi amasa in Mizoram amlo mai theya amaro chu online ate po emi aro te po he cha thenga blueberry hianin hemi zun konga hnai om te hi ti je om theya anthocyanins apaya he hian bp tin hiam theya hemi thisenjam product te arterials kan ti te tiang khong te po hi aveng theya oxidative stress kan ti mai hei hi atoi zong chuan na ben von thlen thei ti mayang heng te hi aveng theya tin kal ti sen lut te po ati tam theya tin hei ba ga hian in berry tho akai berry an ti ente po hian kalvung le na tiang te kha ti adam theya ti tlem ti je om theya blood sugar level atin hiam theya tin kan immune system te po te sak the ni apple hian dietary fiber te pai tama tin pectin athil pai pectin hianin enge kalatanga bol hlo le tur pai chho te kha puya apple hi antioxidant chak tak ani the risel ani zum thum tan te po ta tha in an apple a day keeps the doctor away ti tu fin pakata chuan apple hi risela mi tin apple mai ba ka hian apple ta ka siam tho apple cider vinegar hei hi twin chopola in thin te po hian kal ta la tha hriat ani cranberry an ti cranberry hi Mizoram amlo mai thei amai ro chu cranberry juice te po oma hei hianin enge zun kong nai te po hi ti je om the ani zun kong nai na sa to hi chu ati dam thei lova amai ro chu aveng theya tin ati je om thei ani grape hianin antioxidant chak tak mai resveratrol apaya hei hianin kal na le vung tur te po ti je om theya in flavonoids te po apaya in nichada kan soi oxidative stress kan ti nada ben von thlen the te po kha om thena chance te po kha ati tlem theya in grape hianin grape a hring ni lovin adum chi hianin resveratrol hi apai tam zo ka in grape hi hei amu om chi te po om ve hi heng te po hi tha tho ani don fo te po hi thaboka don fo hian zun ati tama antioxidant apaya don fo hemi asen tha hianin asen lai hianin lycopene apaya lycopene hi chu hei multivitamin frang ata po tela lycopene hi tomato te po pai thei poka apai boka in don fo hianin citrulline apaya citrulline hi arginine ain leta hei hianin thisenjam te tifan thatheya bp sang te po aveng theya in kan soyang khan bp sang hi hian kal that lo na asiam the kan ti to kha in don fo hi tha bokani in nim butui te po hi in thina tha nim butui in thin hianin kala lung te om te po hi alian lutuk lo hi chu zun chua ti ke som te po ya pui theya nim butui mai ni lo hemi ser lam pang chi hrim ser thlum mang chi te le ser dang te po hi zun kong tan hian kaltan hianin athaveka tin kaltana tha pakha dang le chu pomegranate hi ni hi atui sor emo te po ahlang te po na ei the anga celery kan ti te po hi tha in carrot tuite bulsen hemi su tui sor te po tha strawberry tha ni che de kan soyang khan tomato te po hianin
lại copy na pai wang na tha a coriander poi tha coriander hi dania kan ti hi nia coriander hian in hi an zuna ti tam theya zuna ti zuna tangin sodium le yang tur le bol lo te po kha apai te po kha ti chua kha apui bokani tin he ba ka hianin zun konga nai om te po kha ati zia om thei tulsi te po hi a tha a tulsi hi tlak puin emi khu a le ritla kan hmanga kal tan te po hian tulsi hi a tha a he ba ka hian ayurvedic damdoi pakhat trifala an ti a oma trifala hi herbs an ti mai ramhul damdoi chi thum in chawpol ani a pakhat nai chu sunlu ni a hei chu kan threbek ome apa ni na hi haritaki an ti a hei hi Terminalia cebula an ti a pathum na hi bibitaki an ti a hei hi Terminalia bellerica an ti a Mizoram a hian kan nei lo ani mai thei mai mu hianin uric acid taksa uric acid te ati tlem theya mai mu hi kalfisel na tan athaboka ai eng the tha soi ni ai eng hianin antioxidant apai tha kaltan tha amai ro chu turmeric hianin antioxidant chak tak mai curcumin apaya curcumin ai tam lutuk hianin oxalate ati tam theya kala hewang hianin kala lungte om tan chuanin ai eng ei tam kha thalo ni in so thing te po atha ni khang kan soi te kha avai ti vek ngai chuang lova arem chan dan anga atui soremo athemo te wan kan ei thenga khang khan kal chetu te po vek theya zun khonga nai om te ti zia om theya bp sang kal na thlen thei bp sang te ti zia om theya kan soi tang khan kan soi te ka chin chia ila tin atobera thalia pakhat chu tui ani hei hi anin om mai thei amaro chu tui hi kan taksatan hian a thavek maya kan ta sa per phang tan hianin kan kal te po hi tui kan in tam lo chuanin kan taksa bol hlole tur om te hi kan kal hian a pai chuak tha thei lova anuwa chuanin kal nanda kan nei mai thin tu wangin tui in tam hi thei hi lo ila tin kha kan e ba ka khanin kal ti che thei le kal na thlen thei ang chi te heng chi ei tlem te chini ang chi thum ei tlem te mezial zuk tlem emo zuk lo emo te zu in tlem emo zu in lo emo te tin na chok na NSAID ang chi ei tlem emo te poimo caffeine tilna ang chi energy drink te coffee le dark chocolate ang chi ei tlem te ka poimo tin kalvek turin kan blood pressure kan control thatanga ya blood sugar level kan control thatanga ya kan taksari na te po kan ti hniam anga ya kan taksa cholesterol le triglyceride level te po kan ti hniam ngai ni ele in atang rewat chuan kal kha kan veng vek thelawanga kalina huat thil te khang ke kha kan in sup te langai ni khang kha kal ti fai na emo kal detox na emo chungchang kan sui thei tlem chu ite se